An school prom night a Jeremy ron langin an class a tleirol te chu lampuya som koala ma se an lo nar zel Sally Lily le Page ten Jeremy chu deu so takin an tong khum zuya ama chia thu Dorothy havapan le lampuya an som chuan arin lo takin alo du hlawa chance nein anin fo lai chuan an skula mi pano pang hovin an ron ti buaya musita ka tong khumin an nui zat na sa hle Dorothy zaklu tuk chuan Jeremy amo pu veka ani hian min tompui luya min pong suala tumani ati zui mi pano pang ho chuan Jeremy man betin an soi sa hrepa a korhli sakin atlan chiat nu chuan a classmate ten lo chana hnekin an lo nui soa a soi satu te kha an au phur sau hemi nu hian Lily Sally le Page ten an thian nu Dorothy an tran veka wangin engma mu velo ma se kot ma do tan soya Jeremy chu no pang thuoi lo an dana hmuna aom pha ta ne kumsom pathum liam nu chuan Jeremy te skula kalve thin Sally le Jason te anin deita Sally hian nuamati chia lo chuan lam siamin ho arota an chua don lai chuan Jason an Sally nena ka fop thei chengem atia Sally chuan ia zo taim ni psychiatrist panla a thang halo ti mak hemi nu hian Sally chu an kolei sa let lein ruang en dik tura neya a zaidon lai chuan thoma shetatlat mai en fia tumin local room an hon chuan an classmate mi pakhatin alo ti thaya Sally a phuchiang le chupa chuan nangma chen mi om hatia Sally in autopsy practice anei thuin a chang a kalsan nu chuan envelope sen abul loka lo in tara a chunga karta tha ani tur thu alo in ziak kul mai ngai that lo na em nei lovin a na chun zom turin lepa khan let lea ruang dul a zaidon lai chuan aron thotatlat mai Sally hlaulu tuk chu atol nung roka bungroda na hongin ruang dang aron let thatopa atre na sa hle invenan ruang zeina ha chuwa thin phudep depin a hoi kwal vel ruwa ya chuta tuemo hian aron rep thut van nei thlak takin atlan chuak thei hlawa ruang da thatna hmuna abi rutani reilote a misual chuan aron lu chila ruang khuna in tuam Sally chu zong mu in ashoka taka zeya atha nu chuan misual pa chu a hnara ron thi zoi ano pan layang chia khan thil hlawom aton le hlim taka om changa a hnar thi thin Jeremy haloni reng mai Page le Kate thian dun ron langin restaurant alo pan me ka mi pa dei tur zon an tumani Keitin kabial pa adam nen kan lain chen fel si lo an ti chuan Pechin zu a he em mai in la in chen thawang halo tia chumi nu chuan mi pa sang restaurant a muin Kate ain Page an lo thlang veka an ho nu chuan Dorothy in aron khola Sally thi thu aron shilani atuka chuan Sally vuina kalin Kate le Adam anin mua Adam hian Kate hi alama let le se adu hle a zupo hun rei tak a ngai to thua soimol mol dinar ai puya som zuya ke chu ngoi wangin ato pa chuan arem titani an thian ho tur chu detective Leonan lo ti dingin Sally chungchanga an thil hriat te azot hloma Pechin medical schoola akalawangin kumkhat chuang an mu to lo thu alo soya Leonan ami pa mu thin Jason chungchanga zot le ani po zana tang khan alo bo ve a thil hriatin nei chuan miron bedonia tin akar ta pe a akalsan tani Dorothy in a thlen nu chuan Valentine card nal tak Sally don ang chia kha adong ve a thuziak te chu uluk taka chiarin tuemoin anti dera angai dewa kongkhar anron ki zui ava hon chuan a gym class kalpui Campbell alonia Campbell chuan an apartment atanga no chua ani thua thila a roommate in luaman apek ngai lo wangani asum nei sa a invest veka wangin Dorothy nena chuan poisa pu kadila
Dorothy hian Campbell hi angai na ve shim bok nen kan ina idu chuan I cheng ri theiang ati ta ni heti lai hian Kate alo in bual sara an ina chuan tuemo ron lut thom a hretlat mai ngai thalo taka a hoi kwal vel nu chuan tu ma mulawa phone manatum chuta kongkhar in hongri Australia aven fianak chuan Jeremy Michael ngei kha leaf kongkhara alo rengane Lili a chen na ron langin doorbell medri a hria a kongkhar wa hon chuan tu ma mu box si lo kongkabula chuan chocolate box le card alo oma a hon nu chuan a bial pa ron thon nge yan ya ring card chu a chiar deuh thua ka a thon tu JMT ming chu muin page chi thil tiemo hatile page chuan kanilo shim tia lo changin Lili in chocolate te chu tuiti takin aya chuta athil eilaya chuan rannung alo omtlat mai hemi nu hian JM chu tunge ni reng ang ti an ngei tua school an kalai te soi chuakin peichin Jeremy ming an soi chuan Lili in hetiang thil atingam lowang baka kanomna a shedon lo shim ati ni chumi nu chuan Kate le Page te party na an kalduna Kate chuan apartmenta athil mu te kha shilin misual tuemo hanron lutani atia Lili chu abialpa Max party hoi hot tupa nen an lo oma a thian te bula chuan in ti thai takin alo in mel hriat tir hemi nu hian Page Campbell ama chia chu avapana anti ti bor lai chuan Dorothy ron langin a thian pa le Page chu a in mel hriat tira Lili le Max ten chan san nei lain mei che pakhat Amy aron lang hlol mai Lili in chuak ngal ro halo tivin lura ma se Max san kasom velom atia Lili chuan Max chu thinrim taka an khumin akal san alet le tur chu kong abo zuya chuta Jeremy an thalinaron kap thut mai adula chuan thalmu pahni akap lut lea in chunga tang chuan tlatha in bolhloboma tak atlaluta Lili chu athat ta ne atuka paste thian ho chu detective Leonan akau khoma in thian jingami pakhat kha khonge anti chuan Lili ani ti soin elea azin thu an shila Dorothy nena Leon chuan achung te kar don ain tira athon tu Jeremy ming alo in ziak kal mai ani nge hi ni min tha tum tu chu antia Leonan engwanga tha tum cheu nge ani anti chuan Dorothy in junior high school an kallai kha soin phubalak atum wangani atia Leon chuan ngatinge I thiante aum zui ve anti chuan achana hriat big lo thur shil Leona in an chua san nu chuan Dorothy om anuam theilawa ale peka chuan min that ve nge yang atia Peichin khazana thil thleng dik tak kha soiro anti chuan Dorothy in Jeremy khaneng tim ma min tilui hleinem midang in miron mu khan ka za lutuk wangin kapu chetaringot ani kha atia Page chuan kumtam takliam nuwa Jeremy an phuba laturin hetianga achet ngam karing lo halati fan hemi nu hian Keitin computera Jeremy chanchin hriat tumin anen kual vela ma se eng ma mu tura omlo adaman naron khoi thuta aphu chiang le Keitin enge heta ironti anti chuan zanria kan kil dun tur kha I thei ngilani mo atia Keit chuan ngai dam dilin abuai em wangani thu soi pona an leng chuak duna Keitin Jeremy chungchang kha ashil mel atuka paste thian ho kha police station a Leonan akova Jeremy chanchin soin no pang thuoi lo han tan tir na huna anda nu khan mia da na huna alo le ni chumi nu chuan Jeremy chin chu tu manan shetolova achungte han thivek to boxi Leon chuan an bial pa te chanchina zot lia Keitin Adam chanchin shilin mifel takani tin hunrei tak na an thodun to thua soya Dorothy in Campbell chu Jeremy mi ziang lo tak zaidam takani halo ti ve bok atuk chu Valentine's Day ni in Adaman Kate nena zana Dorothy teina party na kalpuya soma Kate chuan te reng mai tina chang
apartment athen nu chuan page lo omin an kalsan nu khan detective Leonan athlem dan vel alo shila Leon khan page hi akonga khoin alo star ruria wane Dorothy in aron khola abialpa Campbell kha police in zona an lo zot ti soi Kate chuan Adam po an zot ve thawalom an ti chuan Dorothy in Campbell nena khwa chhosan lo turin an ti sin atile hemi nu hian Campbell an Dorothy chu V-Day present chinal takapea Dorothy in achhuasan nu in noya hitar tinung turin aron shila achuk nu chuan achikai ngal chuta Jeremy an nung lamatangin straipuin aron chek thuta Campbell athi vele ta zana party na hmuna Kate Dorothy ama chia thu chu aron pana Campbell an achhuasan ta emoti in alungai hle Kate athiamang to kin an hnem vengia la Adam ron kalin Dorothy chuan akalsan Peitsero ama lamin ahlimphia na mi pakhatin aron pannu chuan lampuya soma an lamdun nu chuan Peits ne na thil thadeu mutur cheka nei ani tin ruma ashwaya anom fal nu chuan akekor aphel khum tamai Peitsin zai taka akor phel sakin khuma chuan akut aphuar beta amita tuam sakbok chuta bati lain adula tak alei klora ami pa ompui chu atre na samai Peitsin achua sanzuya party na hmuna chuan Campbell bial nu hlui aron lang lola a hoi kwalvel nu chuan Dorothy thior chu enin kata ani kha min pengal ro ativin lura mase athian ten chu nu chu an lo hruai chuak Max ron lang velein Kate nena Lily omna azota Elea azin dialom anti chuan Maxan ka phone a chang theilawa an office ka biak nu in Elea aron kal lo thu an soibok atia Kate chuan makti in angai a thalo hle hemi nu hian Campbell bial nu hlui kha aron kir lea aruma asana halak ruk sak mak in noya achukhlak nu chuan Jeremy an a mei chetha aron nuk chuak lai a muchiang le Jeremy an vi tumin chunu chuan pool khelna fungin alo vot chora atlan chezui room pakhata abi ruwa Jeremy an ave them athomare nu chuan chunu chu abi rukna ta aron chuaka tlan chua atumlai takin Jeremy an ahmai aron hup thut glass ke chuai khopin sawara atheluta dar thalang ke chuan norbetin athat le ta ni hemi nu hian Kate ngei thato lo chuan Dorothy nena Lily chungchang Maxa soikha ashila lauthong takin Page muturin an kalngal chuta Kate adamazuin lai azuk mana thinrin taka an khumin ati tausan heti lai hian Page chu pula aloin chia hama tuemo hanum ve tlata hriat na nein ngai thalo takin na tho chuak in bulvel ain fialai chuan Jeremy an aron manbet thuta pula thelutin akhar khum tamak mai Page chu thotha theilovin atal buai vek toa chuta drilin averchil sia adar thi zoin Jeremy an drill chu pula athelu zuya Page chu karenin aman lumta ni heti lai hian Kate le Dorothy ten Jeremy chungchang an lo soiduna Dorothy in Adam hin Jeremy kha animai thayasin anti chuan Kate athinrim ema Campbell po anive thei tho tin anin hau shepa Dorothy na kalsan chumi nu chuan Kate ho turin tuya mai kor lubung ron lang amua in chunga hlauthom takin atlan lut le Page le Dorothy te azonga Adam ron lang lolin ami zia chu adang riau mai Kate chuan ringlel rutakin akwa dervela chuta akapa tak pet popin atlan chiasan in chunga room pakhata an lunak chuan Page ruang pula lo lang reng chu amua Dorothy pa ruma atlan lut le dar thalang tikein asilai da that ala chuaka thomdim takin athian te that tu chu ave them
chuta Jeremy an aron bo thuta stepa anlum thladun ta ni Jeremy ron thau chuak chu Adam an aron ka pop popa keitin Adam chu kwa vongin harin hlelavang khan ngai damadila tual that tu mai kor Adam an hlinak chuan Dorothy haloni reng mai a thiante a chana wangin ke chu alung che ema Adaman athiamang to ka lo hnemin anin kwa Adam nar chu ron thi zoin Jeremy kha haloni reng mai Dorothy kha tual thattua alan theinan athom no a hak tir hnuin ke tomna a the pheya ke a thadu lo na chan chu ano pan lain ama chia hian a musit ve ngai lo ani